prihvatljivo i društveno osuđeno, što kod nas, nažalost, nije tako. Da je onaj istrčao na stadion neki nemački, kao neki dan u Zagrebu, da je podigao ruku nacistički i uzviknuo Sieg Heil. Prvo, nema tog stadiona u Nemačkog koji bi mu odgovorio Sieg Heil, kao što je ceo Maksimir odgovorio, nažalost, za dom spremni. A taj ga ne bi nikad više zaigrao fudbal, na tom stadionu se više ne bi igrao fudbal, kad bi i publika se ponela onako kao što se ponela publika u Zagrebu. I taj ispod 10 godina zatvora fudbaler ne bi mogao dobiti manje u Nemačkoj. Sad, kako se to moglo desiti u jednoj evropskoj Hrvatskoj? Pa smo recimo mogli da čujemo juče, prekjuče, gospodina Puhovskog koji kaže da bi Hrvatska mogla nešto da nauči od Srbije, upravo kada je riječ o tim ponašanju na sportskim terenima. Evropskoj Hrvatskoj. Hrvatska je evropska od juče. Kako se moglo desiti? Zato što nikada u Hrvatskoj posle Drugog svjetskog rata nije izvršena denacifikacija. Veliki ustaški zločin skriven je od hrvatskog naroda, što ne znači da onaj koji je podigao ruku i oni koji su mu odgovorili za dom spremni, nisu znali šta to oni pozdravljaju i čemu kliču. Ja mislim da će tek reakcija Evrope da usledi. Jedna od temeljnih vrednosti Evropske unije jeste žigosanje nacističkih i fašističkih zločina, nacizma i fašizma. I nije slučajno za Dan Evrope izabran 9. maj, Dan pobede nad nacizmom i fašizmom. Ono što se desilo u Zagrebu, pa posle u Poljudu, uz povike još ajmo, ajmo, ustaše, to je napad na temeljnu vrednost antifašističku i antinacističku Evropske unije. I tek očekujem reakcije iz Nemačke. Jer je Nemačka vodeća snaga u Evropi sada zbog svega onoga što je ona bila za vreme Drugog svjetskog rata protiv toga nacističkog zla. Pazite, u tom Drugom svjetskom ratu nije bilo doslednijega nacističkog saveznika Hitlerovog od Ante Pavelića i njegove ustaške nacističke države. Čak istinu punu govoreći, oni su u zločinima išli mnogo, mnogo dalje od nemačkih nacista. Nemačka propaganda, nacistička, trovala je nemački ceo narod javno, mržnjom, strašnom mržnjom prema Jevrejima. Ali sami čin likvidacije Jevreja nisu se usuđivali da obavljaju javno, pred nemačkim narodom. Nego su te gasne komore u Auschwitzu, Mauthausenu i tako dalje sklanjali od očiju javnosti. U nacističkoj Pavelićevoj državi Hrvatskoj likvidacije Srba, Jevreja i Cigana bile su javne, ritualne, uz muziku, uz igre, uz pesme. Čak je država obavljala i takmičenja u klanju ljudi. Otkad ljudi žive u Evropi, nikad ni jedna država nešto slično nije uradila.